Wahome Gakuru do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Governor of Nyeri County. Lady Justice Roslyn Wedo niwe utongoririe igongona ria kwihitithio kwa Ngavana wa Nyeri Wahome Gakuru uria wihitite ati ni haririe kurutira aikari a Nyeri wera hatari muthutukanio. We must also deliver our county from position 47 to the front of the pack by ensuring that resources get to every ward and every village. Wira wake wa mbere ni kurwa na ungumania na wanangi wa indo cia muingi uria augite ni igomeire kaunti ya Nyeri akihita gucokia riri wa Rware. Ina miaka 50 na ndire daia na ndikwambiriria kuiya umuthi. You do not have to steal to be successful in life. Gakuru na munini wake Mutahikahiga makirira aikari a Nyeri motungata makugashiria miturire yao. We shall move to quickly address the unique challenges our farmers face in each of these areas. Gakuru oete wathani kuma kuri Ambassador Samuel wa Mathai uria watwikire Ngavana thutha wa gikuo kia uria wari Ngavana wa mbere Nderitu Gachagua. Aria mauma igongona riu ni hamwe na Minister wa ICT Joe Mucheru, ateti aria marathurirwo ituro itiganite kaunti-ini iyo na atongoria a kanitha ona ageni angi. Ngavana uria urehera Samuel wa Mathai ndanakinya igongona-ini riu. Na riu kaunti ya Nyeri ina Ngavana mweru thutha wa kwihitithio kwa Ndagitari Wahome wa Gakuru na munini wake Mutai wa Kahiga. Muingi wa Nyeri ni gukorwo githurima mitaratara iria megukorwo makiiga ya kurehe uthii wa na mbere kaunti-ini ino ya Nyeri. Handu-ini ha Inooro TV kaunti ya Nyeri, njitagwo Martin Munene.